Muat nggak? Muat kan? Ketutup kan? Tetap sih bisa. Iya. Maybe throw in some like accessories. So Sisi is doing my makeup for tonight. And Benny is styling Gangga right now. Masuk ke kamar cuma FOMO mau lihat outfit gue doang. Dia Levelnya mau makan dulu. Seru juga. Jogetnya gimana tuh? Option. Ya gitu ya. Gila, ini jaganya pakai bridge gitu, seru abis. Terus gelap lagi. Ya, Will. Ya, Will. Oh my god, susah ternyata. Oh my god. Akhirnya konco-koncoku datang. Wih, gotik. Best. lagi mau mijit dia. Dara Gothic Styled by Bunny.